na familia nzuri inakuwa ni rahisi. Mungu akupe familia nzuri, hata waliozaliwa kama wanaenda vibaya, inakuwa ni rahisi kupiga magoti mbele za Bwana kwamba Mungu, ninaomba familia yangu iwe nzuri, iende vizuri, ifanikiwe vizuri, wasimame vizuri. Inakuwa ni rahisi kwenda mbele za Bwana na kuomba kwa ajili ya familia. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, 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 haleluya. Yes. Ukisoma kwa habari za ndugu yetu Ayubu, ile sura ya kwanza mstari wa 5, sura ya kwanza mstari wa 5, hebu fungua haraka alipoona soma mara moja, unakuta Ayubu alikuwa anafanya nini na wasiwasi wake ilikuwa nini na mashaka yake na mawazo yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Aliyepaona anaweza kusoma tuweze kuona mtoto Ayubu alifanyaje. Karibu aliyepaona. Aliyepaona